hu khou anganyelwa uri vhadzulapo vha ḽino ḽa Afrika Tshipembe vha paḓaho miḽioni dza 11 vha tamba zwitokofela nono khou sumbedzisa uri masheleni ane a vhulungwa nga ṅwaha kha zwitokofela izwo a ya kona u lingana R4 wa biḽioni ya dzi rannda. Zwitokofela ndi nḓila ya kale na kale ine ya shumiswa nga vhathu vha zwigwada u vhulunga masheleni vhe na tshipikwa tshithihi. We are seeing more stokvels banding together in order to buy investments, buy property, buy franchise stores, buy cars, buy Uber cars. You know, I mean, one of the things that we are excited about as Stokfella for next year is that we are enabling this to be more digitized. Tshiimiswa ichi tsha stokofela tshi vhidzwa the People's Stokvel tshi ṱanganya zwigwada zwo fhambananaho zwa stokofela uri vha vhulunge vhoṱhe masheleni vha bindule. Can we now, as the new generation, can we take it a notch higher? Can we put money together for bigger project, whether it's a business, a big project, anything like that? Stokvel is only as powerful as its weakest member. So you need to make sure that you are contracting with your fellow Stokvel members and you trust them. Vha zwigwada zwine zwa tamba zwitokofela zwingaho zwa u renga dzinnḓu vha khou tsivhudza uri vha fanela u dzula vho vhea maṅwe masheleni thungo u itela musi wa khombo arali havha na vhaṅwe vhane vha ḓo homelwa vhukati.